Shukor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Sorkar ubadi UMLA kebentor umkra konstituensi uba EL-hek ulong bakala don gajing bakla bat gajing bam sngotu na kaliang kinong penyan ya gajing Yakob kwai dok ha. Ya kani na kaliang uba hek ulakran halor gajing jia baklat no ikhlung hakawai ka kali namar gajing jur gadheng kali. Kani kala jam ha ka khatri tarik unai luar arajarar pulai. Ha ka bakala don gajing Yakob kwai dok ha pung pam pernai ka bahap akasnong kse ko long. Kaman pen kan mau ko ka long kami ka bana kasnong mau thau niaw kalami na lasnong da ka jing thmu manai khai khalong shalong rai tang na ka da ko jing sa kot ba ka jing dheng kali na mar ka jing Yakob khwai do kha kala du no e lau khun chin rang ubade u khun balai jongka hadian wa mar ya poi hasnong ti saw kala kha rai tai khalong ila khlat no nak liang ba hek la pen pau ba ki nong penya ki khalam sngo thu ya ka no ko program ka ba ki le ba kala pen thot ki nong let nong wan bat kalawan ru ya kajing songsi ke bahado kata-kata. Uniu Menteri Sorkar habayade ketika jing jaw lo ongru baka Sorkar kan sedang ban bu no digi kendon trekam khenang ban lat na kom kini kijat jing ja. Jing ba ai dok ha ketika wei ke pat laga jong. Kami ni hene kede kinong organizer ke. Ki organizer kim sofu kumno ban organize ye kedu program pile. Ko ban le ke bising ke bersen to le bato sofu ke. Bagam dia beli ban putut igi wei pat. Ya kedua kami dah kumtang ke mana nak futsal ni, kiputut bagi kami ni termuti wata. Ida kedua kami le organize bah long profesional ni. Sulong lemo, sulong klub sotu, bila kedua kami kewarak pada kejengnya, kewarak kejibat kejengnya bro. Bersosi ada kata kejindo ye di musim, mana ada kelung tu kata kejindo, kebakrau jong kejeng kata. Jepang itu kami, bah kai kai kelung. Kini kaya bensau lada manga mengpi bat manu mendoru ile ayo dulu kam klaim dah begini suatu. Tanda kalian ke Sorkar kan bu ni am kita ki SOP bagi ni ki pung dokha ki ba ki try pung dokha ki dai ban penbiangi ki jaka parking. Dia kena menwara su kum kita ke jingja kum kita ke jing bensau kum kita ke jingya belajar gim ko ang menja su kita.